Maudo magakorome very good and very nice. A very good morning, WCW Nani Jetagwa. Baby T, good morning. Good morning, Baby T. Good morning. Good to see you this morning. Thank you. I love the growth of your hair. It's God, it's God, it's God, it's God. You see how the growth and you have chanad like this? I'm not chanad. You have? I've just cleaned my hair. And then you put it backwards. I just do like this with my hand. I have a feeling of how you'd look like when you have no dread. I'll be not kabad, eh? No, not kabad. It's kasupu. If you are to do this and you would kamoso do. You are not bad. Good morning. Good morning, good to see you. WCW Stacy wa digital. Happy WCW, Mama. Happy Ash Wednesday. Thank you. Yes. Oh, thank you. Ramadan Mubarak. Oh, Ramadan to all Muslims. All the Muslim brothers and sisters. Oh, yeah. You're ready for today? Very, very ready. No kugeria. No kugeria. Ona idwe. Posh girls. Na wenyere kene wakunyihia nginya muhai Juko Envy Romena kuiga merigo thi kuohanira na gwitio rekeri. Yes. No nyemo tuko na musene. Ni kunyihia we ni ugutuhe ni ko muhe tondu ndinagethie patana mutikarie nataka shokeria Ngai ngatho. You're looking very good today. Thank you very much. Very good. Yeah. Omothe ona riua ringiara ndungiciruta. This smart. You're looking very nice. Thank you very much. It's all from what Joseph Smartwear. Nakuru, God bless her abundantly. Asante sana. Yes. Karibuni sana. Thank you very much. Nimetumwa salamu na Father Karisto. Yeah. Wakore our Lady of Rosary Catholic Church. Turokire ko 6:30. Yes. Twakiruterwo mitha njega muno na twakienjeriria muthenya na Ngai. Yes. With the king. Yes. Not with the man. Riu maundu magaikorwo me very good na irathimo cia Ngai itwarana na muthikiriria witu wothe Kenya na kuraya na Kenya. Tugakiuga amen. Amen and amen. And happy WCW. Thank you. I had forgotten it's a WCW. Thank. Let me also say happy Ash Day. Thank you. Yes. Because I had Ash Wednesday. Ash Wednesday. I had forgotten about everything. Yes. Yeah. Don't worry. I have a lot of stories, so I'm like, oh, gosh. But you're looking very warm too. Thank you. Yeah. I am a warm baby. Let me tell you, for 2 years. Yes. 3 years, not going to 3 years. Or 4. I've never seen you. Yes. Wekirete igoti. No ni ndokire ta. Omuthe kuyana agatonye. Mari ndona wekirete kindu igoti kuona atari we. Agatonya kojoragia kana nire yakwa. Yana ria hendiria. Wetia ku kanitha. Imena ria mujito ne kuma na bura muno. In the morning. In the morning. Yes. Githogoro around there 5:50 how 5:30. It was so rainy. And so cold. Yes. And our church usually is very cold. Because it's so big. It's so big. Yes. It's so big. Yes, I understand now why. Kaito makiumira muno. Tugacokeria Ngai ngatho. Aria makuga marauga ni ngunyoete. Kuna watu wengi sana nimepost photo. Nikiwishia wase Ash Wednesday ikue successful. Maka kiuga ni nyenjetwo. No riu ri korwo ni gutigete maheni ni ingiamera. Tikia ikendo. Ciako enjwo. Kuigua gucokia gacoka ngaigua karoga kenjera. No ende wako mu. No ende wari mwiri wa Yesu. Behave Muthoni. Behave. It's day 1. Yes. Out of 40. And all the glory be to God. Amen. So help us God. Amen. Yes. Once again, a Catholico all the day of the hando yaroma gameditheria a very successful Lent. Amen. Successful, blessed Lent. Ngai atuigue. God, you're shy. Ithuĩ twĩrwo tũnyihie Juko we nawe Aje tũrwo tweretwo sofa. mwe mwena wa Ramadhan Karim. Sofa utũrwo tũgweteirwo. Ithuĩ na kindu kĩrĩa gĩatũkenia rĩ. Tamaka andu maranjĩra atĩ agĩtwo mũhu atĩ Ngai ena map of Africa. By the way hana Africa. Nĩkũ akona ihenya. Tiga kũmaka bata nĩ ndĩrataũkwo nĩ mũtarafa. Yes, no ningĩ mu maingĩ. Yo so mathaa nĩ maingĩ. Mathaa hatirĩ mambo nĩ mengi. No ithuĩ tũgĩũka rũcinĩ tũthiĩ twerwo. No kĩrĩa gĩatũkenia nĩ atĩ gũtirĩ jam. Aya. Aya.
Ndiye ndoka wega uguo. Aya. Tho nie ndikiumire tene Kiambu Road gutikiuma. Gutiuma nie ndoka uguo thaa 3 ri. Gukinya uguo kuma o kuria o shops ire tukoraga jamu ri. Gutiuma. Aya. Riu twageria gweka speculation ni tweta Kenya ri. Why is there no traffic? Ya to lead to only one thing. Yes. To narrow down ya to rehe atiriri. Kuma thirikari ya county ya Nairobi ya neano gwe thirikari nene. Ogarũrũku rwambĩtie kuonekana. Kosti ya mboco nĩ eherio. Nĩ eherio. Yatwarwo gwa borithi. It's a good thing. It's a good thing. Yes, we are very happy by the way. Thirikari yambia kũruta wĩra immediately. Kuma yanegererio gĩtĩ kĩu. No menye gavana wa Nairobi ni atwirite tukimuthura no acagurwo muno ni Ndonyi riu agicagurwo ni Ndonyi ri ni atwirite ni agaka barabara ya mugithi wa gutukania Moi Avenue wahambira mugithi OTC ukarekio ha UN arakora ng'aragu ya gwake nĩyo nyingĩ inyamurema thirikari nĩramũremire nĩaremirwo nĩ kũhata Nairobi ĩramũrema biũ biũ rĩu kũrathondekwo kamĩtĩ ĩrĩa ĩrĩhataga Nairobi nawe gavana rĩ thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno aratuo deputy ũrathaka na maũndũ we Ngai atiriri njukira ngauga Ngai tuigire Uhuru wa Kenyatta His Excellency ndamwona akihakwo muhu ukorwo na wenyerekio mwega muthe wa kuria Isabel. Yes. No Ngai akuiga hau ukaroraga maundu maria matumaga uturaturwo turima wionere ati no ya Nairobi ino omenengera ngamu jecia nganje no ndarikana kahinda kau riu no githogonanio ta kiu nikio giki no riu giki riu ni quality githogonanio getiria maji kia mpango no era guthie tiriri ndukorwo ni urakobia Nairobi ino Nairobi rekia matawa rekia to mujeci riu ka gavana witu ni we deputy no ega nä kå na racia kå nyua munene wake ti Musalia Nairobi nĩraremire kũhatĩka no ĩhatirwo nĩ thirikari ngwĩciria nĩkĩo rĩu thirikari yambia maũndũ tondũ Nairobi nĩyo nayo yaura kwaraha maĩ okay riu maũndũ magĩikarĩte ũguo ĩ na nĩ ararĩhwo nĩ akũnyihĩrio wĩra tondũ nĩ akĩgaya wĩra 3/4 rĩ mbeca cia hũka gũkũ arĩa makuruma na miji na arĩa ahũragĩra matumbĩ ma mboirũ na sausage igaitio no akũrĩhwo same rĩu kĩrĩa we eho rĩ kana andũ raia ndũramind rĩu kĩrĩa we eho rĩ eho ta biga no wĩra wake nĩ mũcuce we eho rĩtwa no mahinya ndarĩ big name no big name no work big name no say ndonire rĩu ahũrũrũkĩte nginya Ndonyi nĩ ciaumire hena mũgũtho ũmwe mũnene ndarĩ na Ndonyi rĩu nĩ mũgũtho ana cia andũ maikagĩria kura rĩu nĩ one mũgũtho one time ndangĩgeithĩka harĩa rĩ ũkĩrĩ na ũhoro niĩ ndauga atĩrĩrĩ niĩ ndingĩikara niĩ ndingĩkira no nginya njarie rĩu nake rĩ andũ a ODM nĩ maraharũrũkĩte kwao Gĩthumo magakĩhunjie ũhoro mwega wa kĩhiko gĩkĩ kĩao makinya kwao na korwo na ground court njega haiya mwathani ground ti njega atĩa mararagia kwa Samada mwĩtagwo Gladys araragia Gladys arathiaga kuga Omera ũkaneno ng'ato moro akerwo babu mimi unataka babu waliguza njege mafurambanya wetagwo mafurumbanya waliguza njege mafurumbanya ndakwĩra kwao mararegwo kwao rĩu na tũrĩ hau na ũndũ ũrĩa ũtũmakĩtie mũno rĩ wa kũregwo kwao rĩ nĩ njunja haiya
Juja ri undu ucio ni utuhete kiagago nginya hakiri stress ona ori ni maraiteirwo irio thi kai ni maratwareirwo irio haya kwena video iratire ndigoko andu magethana na irio Juja ni uramatwareire kwecira ni mbunge wao waratiga itathi it's a new thing in the mountain gweciria niguo ndu uria riu mweru andu makerogotagira thi gweciria niyo iraria wow Ugienda ru kwirorera andu uria mahana ri uria magathurana ugienda kurora andu mainamite ri gikuyu-ini itairio thi yes okay twaigua twina stress ni ndingegia tono ni mundu uragithura gugikirika uguo riu agikorwo twihuthitie tugagitua ta nguku ndui nguku gutiri kindu itariaga tugunyu maima mwana anything okay it's fine ento kiuga atia riu aya ucio ni arakinyirwo ni mboco icio ni cirakinyire na kuu cia murengo okay ona ndore riu naguo uracokire uratwambatiria ngoro hanini ri turona turi hamwe na thirikari ri ni munini wa munene wa bururi ni turona ni arugama na Akenya biu igerekire he handu araragiria andu akiareria andu ri ucio muthuri ni mwega akiareria andu ri kurambia kura Nwe bura ndicaguraga bura rambia kuringana mone mugweciria nini akere piere aroka na iburi amuhumbire aramwira hapana huwezi nifunika na watu wangu wananyeshewa atongoria angi o maraikarite ha matikira guku tentini kore na hema nene hena hema kuria muingi wa gathagu ndukiri na guku nake ndakiri haha podium-ini aramera hapana wacha mimi ninyeshewe na mwananchi ni fire si fire ndio atukenirie muno tonete kirire kurirwo na andu ari angi ucio ni undu uria utukenete tuta bururi ni arathie wega angethi uguo ri riu ni kwenderu aume ground okay gwete okay ruto aigwera tuiguaga tugacamanagia nake tugakwama nake jamu-ini akauga ndakahingurwo ni borithi musifungue traffic ni noma si noma noma mimi noma si noma agari konge icio tukariaga story jamu-ini ayaya aharoroke angethi uguo arathie no twendane that's okay yes akora handu turaria githeri akaria akauga musinirete pizza ni fire si fire ukere na maundu ngira ngangurira bururi riu mundu ria nake utukenetie biu ri ni mutha witu mama guo mutha witu ni atukenetie akirwo muhundu ni mugatoriko timenyete tutirigaine nake mutha witu reke ngwire handu araragia kai haya arauga thutha uyu gutiri kindu aramisi tarigeji ciugo cia kanua gake cire hinya ni araririe ndeto nyingi biu ndiragwo ni cire hinya araririe ndeto nyingi biu nicio itigakumakie he handu arori arauga ni reke ndimwire aikorwo he kindu misete mimi walai kama mudha mimi nimemisi Giju mbona amemiss unajua huo mzai akiwa kwa gava alikuwa na kanyaga ka preso break tamrana nake ena shoko jero gothie ndahura bureki acha uria benda kenda kinyaga bureki ario wina ma kusema ukweli mimi kama mudha na nilikuwa kwa gava so unajua mimi nilikuwa ndani mimi na kushow ukweli mimi kama mudha nilikuwa minister mimi hadi CS nikafanywa unaona hizo nyakati tulikuwa tunaitagwa na mkubwa mimi Arethi na wengineo Rigejia anatuchoma kinambu anatuambia mkifika huko mkatae wacha nikwambie interview yenyewe mimi nimemiss Rigeji noma alikuwa anafanya nini Rigi alikuwa anatuita anatuchoma
Anatuambia mkinge kwa hiyo ofisi msikubali. Yeye tu ndio alikuwa anaweza kukanyanga. Yeye ndio alikuwa anakanyaga prezo. Mabreki, makibre. Mimi nakwambia kama mudha, ujue mimi ni mudha na nilikuwa kwa gava, unacheki? Lakini wenye wako sahi ni wasaragongo. Hawawezi kanyagia mkubwa breki. Wakiambiwa left, lakini regejini kuambia huu ni mwanaume. Mimi nakushoka mudha. Kumbuka nilikuwa Gatondo. Imateliwa moge ate wa monyoro ito ne mora huhu. Kwa ne wara huhu. Ate mora huhu asio ne inoke akoliganira in the next 14 days. Yes. Agirieta kinyato breki. Wow. Kwa dadi wao ni wa thibidi. Bani atengera muno. Ni Paul Walker. Fast and Furious. Ni I show speed. Wanda nekaga ngari etie ngia ni kumihe itari retia. I show. Speedometer inachezea 260. Speedometer ni nini? Speedometer ni venye napeleka gava na malone. Speedometer inachezea 260. Malone. Backbench. Hao wengine si wamekauka ma backbench. Kwa S-class. Hawasemi kitu. Mimi nakwambia kaa mudha. Cha kwanza nitengeneze koti na katai. Mimi nimemiss regejimba. He is the only person. He's the only man. He's the only man from Mulima. And the whole country. Yes. Alikuwa na kanyagia prezo breki. Akiwa speedometer yanga. Speedometer yake ilikuwa inachezea 260. Akienda Singapore. Munene kanyaga breki utaua watu. Wakagari stable. Umuza loni bwana. Nene wewe. Mkubwa akaonaga hapana. Simamisha hiyo gari S-class, shuka! Mora huhu. Rudi wa munyora mguu. So, our uncle is back. Wamwega ucira gota wamwega. Wamwega to amuru. Mutha witu, welcome back home. We missed you also. But He's calling. He's calling. Can we hear? Mutha witu. Dazo kawasho. Hey. Aya. We are at the siege. Mutha ni athia hakwo muhu. Takoria te. Mwana shogo ni mutigaire. Muthe ni muthenya wa muhu mutha. Mutha ni twenyereketie. Aya. Aka tobe tuthomero mohoro tucokererie. Aya.